boko mwithiria wa Miru TV ntukweku nititana mbere bwea iri Alamisi ya tariki 29 mwezi wa mbere mwaka niyo ngiri 2026 kanko ateweni kilinteto cia Miru TV muthenya bitawa Tirimbabu na tukiambiria nteto cia Rais William Ruto akiaria rentere cia Kisii netitana mbere kuringira ndebe mubango yonyota na kuwabaeta na mbere kuatila ndukembethe na lakinyetite na mbere kumeneria atongoria barutere ruriani na thirikari harauritie ndukembethe bakathikira atongoria ba. Sikizeni vijana wa Kenya, musikubali propaganda ya watu ambao wanaongea mambo ambayo hawajui. Watu wengi watakuambia program ya Nyota ni scam. Kwani hawa vijana wameketi hapa ni scam? Hawa ni watu kamili ama hawa ni watu ambao wamekuja hapa wasipojua mahali wanaenda? Ninyi mmejituma. Hawa vijana walio hapa leo, you are heroes of this program. Kwa sababu wakati wengine walikuwa wanaambia is a scam, nyinyi mliamua mkasema wacha nijitume hapa. Wewe ukachukua simu yako, ukadial *254# ukaenda pale kwa Nyota, ukafuata taratibu, ukafuata maagizo, ukaenda training, leo uko hapa, utaondoka na pesa kwa mfuko na Kenya itaweza kusonga mbele. So I want to tell the young people of our nation, do not believe the naysayers. They have nothing to offer us. They have no plan, they have no agenda, they have no vision, they cannot tell us anything. And I want to commit that every program we have undertaken, kwa hiyo program ya export of labor, hiyo nimewaambia, tuko na vijana 1530 kufikia leo ambayo wamepata kazi nje ya Kenya in the last 3 years. Na tunaendelea kila wiki, tunatuma vijana 300 every week. Wanaenda ng'ambo kufanya kazi, watuletee dollars tuweze kujenga Kenya. Vijana vile vile mimi nataka niwaeleze. Tulikubaliana kazi ni kazi. Ni kweli ama si kweli? Mahali kazi itapatikana tutafanya. Ni kweli ama si kweli? Na mkiniona hapa, kama mimi ningekuwa sio mtu wa kujituma, mimi singekuwa hapa. Tunaelewana? Mnanielewa? Kama singekuwa mtu wa kujituma, I would not be here. Ningekuwa ofisini. Si ndio? Nikizunguka kwa meza hapo na Bwana Rais, Excellency, Lakini nimejituma hapa kwa sababu nyinyi vijana ni wa muhimu katika taifa letu la Kenya. And I must work for you. This administration must work for you, because that is how we are going to move Kenya to the next level. That is how we are going to change this country. That is how we are going to move this nation from a third world nation to a first world nation in our lifetime. Na mimi nataka niwaeleze inawezekana. Na mbere na nteto cietu na po Karibachia Kariga barua sub-county eu kumera mbereria tana kuirungamira yoyongo nonto botuika ingia maendeleo yaraya yendekana kiri sub-county bati nayo bakua OCPD wo ati OBC kana ngari na kinya OCS. Kumare ya umbirwe chekaliga da ino spindio tiro OBC atire nkale OCS atire nkale bakali wogu kinyamanto makaumira ndene antora oeringa thimo kire OCS agura atena nkale thirikari asikara atena ninze kutugo na intemo kuona kinya kwena makizi maingi bono mathongere tende antora chieto kinyamanto ma environment okona monena kiringa thimo ka gancho kuna thina na kuna insecurity utire nkale komba kuthiete de chekare sub county so ito koromba thirikari yeto ire tongo tuse kithore kindike na mwana wetu toe president Ruto tafadhali batore mono to chakaliga ngesi bitare to etie kegwire yare tiena facility mu bachoki kuna betu ke roiro kugana ndende kegwi tumbe kuona litwa kaliga tiena kale moriti ala utietiena akero menka eminge mediru no ekara takanyamba kamonge kakanyaji akiro tukoromba masima wetu kidora kinde kitu tutakianga chakwa cha moriti no ndoko bathi na chimbiro ko amba baretie thina baba tuje origambori akunjira ali kauri chibitari twekero ndawa gwethi chibitari twarirecha then you know ngai chibitari
Tutena mbere na nteto cietu muthenya yerware skuru cia utiana obundi ni ndiongirite ngavana Omero Mutumanto Ithingi aria bwithitie karo na kutariria mathina yara bethirite baikilukira MC Mutonga no banganite riboti yu. Muthenya jwa narua aritani bacukuru cia utiani bombite kwithirwo batirimanite kwa ngavana aria bombite kwithirwo bakiya kwegwa ceki na into bingi bia gutumira na ndio bombite kwithirwo bakiaria rwaria jarolo ukumba kwithirwo ukigwa nkero na ndembo ni chimbite kwithirwo chikiywekana Anthony Alea. So leo ni siku ya elimu. Education is the single most tool that can transform society. That's why we are here today. And naelezwa kwamba education is filling an open mind, an empty mind with an open one. The two are different. An empty mind, computer rust, but with an open one. Hii mambo inaelekwa hiyo. That's what education is. Ndio tuko hapa leo. Asante gavana kwa hiyo mambo ambayo unafanyia county ya Meru. Kwa majina Mbetagwa Mwenda ambari ya Kimiru. Mbetagwa Mwenda ini principal wa Kirua Vocational Training Center na ini Mbethayo chairman wa principals ba Meru County. Kwa hiyo excellency itugwiri 22 narua nonto bwako turikana na itugwiri to nonto basiroga eje tujenge Meru pamoja. Utekoneke tumatugwaka Meru pamoja. VTC soye. Tunajenga Meru pamoja. Gavana wetu amekuja sasa, tunajenga Meru pamoja. Ndio maana ametuletea vyombo vifaa ambavyo tutatumia katika mashule yetu na tunafurahia your excellency. Tena your excellency, we happy about the capitation. Leo tutapata capitation. In fact tumekuwa na shinda tangu tufungue, maana hatukuwa na pesa tutira inambecha kugurinto bya guturini alitwa gitumi alitugoba kiratu bachanjaga ibya koreaki. The county government and well wishes no baturejaga mbecha jaro gutwa nikenda tukomba kugura training materials na nandi tugwiritwe no twatobetu bakathoma bwega na bageta na mbere bwega. Twina mantu ja maingi jaro tuthithiritie na itukwenda kuga tutajenga Meru pamoja. Gitumi kithomo cha uria twerwa kithomo gitonya ki empty mind na empty mind iwe kalithio ntu papi tutwinaga mantu ja maingi na ritobetu ibubonete na jayo na bukabona gitumi we train the skills. Otherwise we are very happy, but all the same we have a few challenges in our VTCs, your excellency, and the people that are concerned. I know in your regime the department the capitation will be released in time as you have done. This is January and we are happy about that, but we have been getting that money very late and then tunashindwa na kusomesha watoto kwa sababu kama vile nimesema sisi tunalipisha pesa ya chakula peke yake. Hayo mengine tunasaidiwa na serikali. Kuna another challenge that we have undergone for many years. We have that around 32 principals in Meru County, and your excellency, we have acted for over 12 years. Therefore our request is that you give us the appointment letter so that we can manage these institutions in a better way. And also to add on that, we have the trainers, the instructors wenzetu. We received our promotion maybe around 6 years ago, and from that time we have never received any promotion. And because we are tunajenga Meru pamoja, I know you are able and you are going to promote us so that at least we can feel that we are in the right hands. There is also another challenge of trainers, your excellency. This is where in VTCs, this is where one trainer handles 2 levels. That's the first years and the second years, and it is a challenge. And to make the matter worse, we handle the 2 levels in one workshop. You have the first years and the second years in one workshop. Therefore, we have that challenge of infrastructure. The workshops are not enough, and I know through your leadership, your excellency, we are going to But right now, as we talk, your excellency, we are squatters in our own land. We are squatters. I want everyone to get that. We are squatters in our own land. The land belongs to the county government, but now we are being relocated. And remember, the capitation that you are giving us
is the capitation is the money that we use to build, to refurbish the workshops. Like today as we talk, Kedwa VTC, we unveiled a boys hostel. It was brought down, and we used that money, the capitation that they were giving us. Therefore, jau na jangi maingi ni jonda ikia kwithirwa nkigua ni kuma kiri gikarone gikinene kiria atongeria aritani ba cukuru cia utia bagutirimanite. Mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Antupa mawathe ni borito kusiandikithia ringi kura ni kenda bakaringa kura kiri ithurano twitite. Boni kuringana na mwandiki mnene wa Antupa mawathe Samuel Mugwika awite kwa kaita kara ya asiasa ni bedrite bakiathula Antupa mawathe kome umotia na kulikithia. Theme hii ya International Disability Day, it was nothing for us without us. Okay, pero tebia to kinyage kiama. Tutibati kurwa mara kiama inyage kugabato dia tena kiama, lakini tutiro ama kiama lakini tutiro tebia to video. Samuel Mugwika nwe mwandiki munene wa Antupa mawathe kaunti-ini Meru ituritie kumeneria thirikari ona atongeria bagiciaca nikira bagwa baranwa nutumirwa nai itare onthe kwina ithurano endiu barikie kuoya iti bakaulwo ni Antupa mawathe Itare batwie twerigirire tuthatugire thirikari yomba kwithira ikia nominations cia biama mwanya dikiana twanya twa Antupa mawathe kinya barabe yawa although mwaka tamu wetu tuona mtu wa mawathe ndani ya county assembly na nyawa ingi wala tuthatu inabo teatu bakurilaikirie bonontu bate concentrate na mwananchi wa kawaida bamenyi thine kwa ukulukira uyo kagwatu nontu urila mawathe urungamira kanya kau te urungamira antu ni urungamira kanya ko ni ndienda kuthira ndina nafasi kenda mboni antu kinya babetha barungamirite antu tia barungamira twanya babati kuthira twanya tu betu tumira gutethia antu na ndiko ithire ndona mantu ya tukuthika ndona uno bombe ndona ende nontu twanya twa nominations ya katukurombwa yakatu tuita kurombo kana yakatu tuita kurona mbesa no ndo ndo ingi mundu wa ndo tina mbesa nya twanya tu ngo tiona no ndo ingi bara bagudira baki baisiki nominations nyingi baita bayekirwa kende nafasi ule ko nominate ke wa nafasi okay to itwanya tutano atuna kana kende ituna to yani andu bara bonde epu baekirwa number 1 2 3 alafu kitha kwina baraba uroma wathe akaikirwe number 4 kana barabo bakona sila sima bethire bareo bekirwe be number 4 ni tumiki Mugwika kuria Antupa mawathe na bo batumire itare kura ikuoyo ciandikithie na wingi kenda bethira be na uwe ithurano ne twitite na muno kurisia mabia kisiasa na bio bire ke utumaira Antupa na kunenkana irenya twanya to nomination kire antu akaki nominations itiene na waita mundu kinya wala bonde bere ite nominations ukairega nominations ito tetu na tutu na kura tietu kinya tuitona nyi kinya batu kura tietu no irita ngwe kena next time to bakuda tukithikirwa na kio toketu kumba kuyekana cia mabegi siasa na biblia ka witi da bauga barwa maira agenda bauga atu nafasi ira ate disability ne agenda ndeta kubera atire okay akuthiribo kariyo Antupa mawathe yo atigirwa direct bakero te kanya ko kareo igagenda kareo kenda bakiringa kura bategeo kaje bakira wa kanominato ibero ikanya kauga ryo kanjenda alafu nikenda baringa kura bakemera nataka kuringa ko political parties itogori around ye no to Kenya yonde bati to atandite to ari na musamanio to tale musamanio juice Kenya yonde para to kurombe ite Antupa disability to ari yo Nairobi na to ari na sauti yemwe to wakiama bila tukaunga mukono ibira biena part kire a person with disability. Nkiripotera Meru TV kumembe mbita wakome wa mutia na kariba ntoro ya Nkonga na gati jiwe wandi andhima isi mbunge kiachuke gamba ngombe ni bakuromba MCO Jacob Mirimo kireko kubadondekera barabara ya kuma kwa gete mwanka kwa profesa akariba ni bamuriti nende kuatanira na ngavana Muthomi Njoki kenda kutiera
barabara iu ikuthondekwa ndagara weguna no winacio agari bakumaga nkonga ntora jijekene tagatije wenthima gwandia mugachukaga mang'ombe ibamenerete barabara ya kuma wagete kuthigo profesa ikira bakuga niangaratanite ngendo no kamati no ntuime taro mitheri kiriko agucauku ni atulombire kula atule nitumubetokie nikenda tuletera maendeleo pantu egwele ale kiriko atwekire kiriganiro tukumubetokia njira cietu nimbuga ciana ino nini itano itice tiragita nimbi nonto ugacutha njira ta ino riu ni mitaro mitheri njira ino itikinya ngari MCA wetu ra twathurie tawe Jacob Muremi njira ino yumite Jackson ni gwagite yaringa rugongo ruria rwa kwaburo besa atwinjira nonto thina iria tubetukagira njira ni ino twana turia tunini tukuaga na ng'ong'o tukaringia rugongo ruria ana hatu turi aciari riria kwaura tuthie sana ira tupea ciere ana wabata kuona twikirite ngambuti tari una niyo no nkurulagia kingambuti kenda ndinga rugongo ruria nkinyara mini na kinyara mini ni na lonche na kabo nkathamba magoro ngatiga na cineka irato bantu ngekira irato ira ibatie kumira la mini nkathiera mini agaba korote MCA Jacob Muremi kiriko nonto bako batiganiria kiriko acire guku twa muthura na sa twiraga turuthira barabara na kuma ritwa muthuri wa nairie no atanakinya koguo ko turi na thina muno mwenani wa barabara guku gutiba ngari umba ukinya ukwega nontu wa kwaga barabara antu mama imwana ire bikibiki guku anamateka na bikibiki mwakothira nontu wa kwaga barabara nontu wa ithike mitalo na riu bwana Jacob Muremi tio turi antu mageticie we ni turakarite muno ni weo nonto ntukwerea wasire ko launji njira eno wasira wakinya bantu bagwetwa kwa mathemba na wala onjinjira na mwisho wa lonu tutana kuona lenge kigio munthe nkeukia thimi yakwa ngatongana na njeci ni yakwa tukaringira kiriko thimbo tukamwira kiriko njuone njira bocie kali atwirire we atetula ukwa uta kumuringiro kegwa ugali saina ukemuringira ukegwa ugali ukemuringira ukegwa ugali Uganda thacienge ukemuringira ukegwa ali Tharaka tukauria atiri itwathurire MCA kiriko egucagale ntheci yanja kaitwa muthurire erieno ya mugo nkamuria turi murienda tubanga kiriko tumutua tuta mukaigwa nta agekuluta mamakulu matiko bota kuthie mwekulu nge ntuku inge kana mukageria nkubaria agaba kirombe MCA goyo kugwatania na ngavana kaunta Tharaka ni Onesmus Muthomi Njuki nikenda bathondekera barabara jago ntuku tukulomba muno Muthomi Njuki magwatane na kiriko nikenda barabara ino cia gucona tuyinjirwe niona nimbigwa na kimako kinene muno nonto matha wakwa kuria nguritwe na akwire na akwa tuyinjira njira ino twamenjire na kibanga na oma tukirenga mate tukaiga mitaloni kenda mathabota kubetukua thikwa wega riu ni nkurigara atiri ka Muthomi Njuki na kiriko wao marutaga wira uriku nonto tiri tio turi takiticie wogu ni turengagwa taxi iria ibati kuigwa ikiruta wira thirikari-ini katuyo tukaurira ba ale gutuinjira njira no turothi atia tuna malulu mengi muno twamea anatukwa karinga kampeni nitio twamwendia kumuthuro ogu gutige ntwaruta anatutamuria twamwikira ogu na kiro safi ende omonde anambata kamu nienda kuria kiwe na gutika mwana tumira kuri wananchi aturekirio kuboya magwatania na Muthomi Njuki barabara eno thiini wa mweri umwe mbere ya kampeni ciambiriria twigwe turia ruthira njira eno kuma chukaga mang'ombe nkiripotera Meru TV rito kambita ndagara waiguna Karina turiba igembe no tintere siekene ya ntonyere ni bakromba thirikari ya kaunti ya Meru kubanyeria anteru na njira ya kubenjera ithima arabo gutenteru kutendo cia mera endu berigaira kithima arene nende bakuwa bedrete baisindanira ruira kithima kimwe na andethi mandikwetu anteto amrethi waba kari na turi ba kuma rutene rwa Igembe North
nä bethiritwe bagikurukaira thina inyingi nontu guntu guku guti ruji rumirite no rugitanitie yani guti mwera juri ndene ya Igembe North. Nandi arithi amwe na taibaruji bairinganira kithimene kimwe kira kithiro kina ruji rumba kunywika kira kindene ya Kahero Market na nio betero bagicindana ira gukunda tuji tutu tura twenjerwe ni mutigairie MP wa guntu guku uria withikeja ntumithiaru ng'ombe ciongo kairathira njirene mbiti tuetete tuko kurio ciara njirene imwe nyato yo tukayo kwimbiti inge tu ate nyato tuko menye yo ciara ko bwa ninka romba thirikari yetu county etutetheria ura kumbika aje tutethi baba itu tukura thina twa inya ni tutethi ro ya kimaginya twa aje bungi tuko inya tukwa ma baba onu manga tha imbumeta mangoya kwetu ni mangoya batwe unkenda kuromba ngabana atutetheria na roe batu eria tutona tuwe no tula twenjerine na stamithiaro au no tuende tuma kinya muntu umeta mangoya kana ka umanyako tuende no tuya na kwe kinyaba kwe babarere kuo kore kinyore aorere mwanga ntuko ichele na mwanga tha ya tero na tuwe akira ukinete bia kolani ana bake akaliba ibakuromba thirikari ya Meru County nikende kombo benjire ithima kana kubwa kuthuriri ithima nikenda bakomba kunia musukumano jwa ithero jwe kithimende giki kirero kindene ya Kahero anika tote kona gwe wangu to ga mongo liwa kinya 25 na 30 ende muntu te kona mbesa ate kona kinya agenda cyo tukumbetha ina ngekoro ana to ana baba inge muno nare mokomba ino tukakwa tuka bamba tukuya mongo ina tha mwanja cyo tukubakana ina batena roe no ntaka bothina roe ro kaura inde tugenda tusulike ro buru tolele ruini thikari to government botuga ina roe ro kutorero roe kila okina ontore ke community watuka kwina roe no nto thina roe ne kwandalea muno ntore ya kare dia no tengo ingia kare thro agritane roe yake murithi wa bank reportera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe Kahero Riboti ya murithi wa ba netukira katanta kirinde tosietu muthenya yorere nkatho cia mwanya kiri barabonde bombo kinyanithia nteto cia Meru TV muthenya ngakondera kaita kathongi bita watiri mbabu